Nilqakom għas 715 l-edizzjoni ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Illum se nisimgħu mingħand Michael Azzopardi, Rose, Mariele Zammit, Zahra Brincat, Bruda, Melbourne Ska Orchestra u Sandro Zerafa. Ma biex nibdew illum għandna din mingħand Karm Debattista. Werwierhom id-del tas-sali ħallew ħarbu ġrien lejn il-kamra ta' ġewwa, il-kamra ta' fuq wara bibien imbarrati jinħbew. Kennu ħabs bla muskiet, skiet mingħajr paċi, skiet kollu nkwiet. Fil-Hemm dal-istorbju tal-ħtija, tal-biża taħwit, tal-għajb tal-mistija. Sakemm leħen li ħasbu mitluf darba l-dejjem tkellimhom. Kiser il-Hemm da u qalilhom Shalom, 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 nisma' xi jgħid il-mulej. Kliem ta' maħfra, kliem ta' paċi, l-aħħar kelma il-bidu it-tmiem. Shalom, Shalom, sleep. Werwirni id-del tas-sali jintlaq ħrabtu ġrejt lejn il-kamra ta' ġewwa, il-kamra ta' fuq wara l-gideb u l-maskli jinħbejt. Kennu ħabs bla muskiet, skiet mingħajr paċi, skiet kollu nkwiet. Fil-Hemm dal-istorbju tal-ħtija, tal-biża taħwit, tal-għajb u l-mistija. Sakemm leħen li ħsibtu mitluf darba l-dejjem kellimni. Kiser il-Hemm da listen li. Shalom, 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 nisma' xi jgħid il-mulej. Kliem ta' maħfra, kliem ta' paċi, l-aħħar kelma il-bidu it-tmiem. Shalom, 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 nisma' xi jgħid il-mulej. Kliem ta' maħfra, kliem ta' paċi, l-aħħar kelma il-bidu it-tmiem. Shalom, Shalom, Silta Shalom ta' Karm Debattista tlaqana għal-edizzjoni oħra ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, numru 715 bħala poddata ma' huwa it-tieni programm fir-raba' staġun għar-radju fuq Campus 103.7 fejn iltaqgħu kull nhar ta' ħamis flaxija. Jekk kontu magħna fil-programm li għadda, jew aħjar fil-poddata li għaddiet, numru 714, l-album tal-ġurnata dakinhar kien dak ta' Michael Azzopardi, l-album il-ġdid tiegħu li jismu Tfal tax-Xemx, u minnu se nisimgħu din is-silta li nistgħu anke nqisuha bħala single minnu ħalli ngħidu hekk, anke hemm video għaliha mingħand Michael Azzopardi. Din hija Malju. Ix-xemx bir-raġġi tal-ismin ġeddet qajjem mingħajr ċerimoni fi-spazju li hemm minsuġ bejnietna mħajta ħabba u kurrent enerġija. Spjegali għaliex ma nix ħabel u satan
qed nsew il-buttuni. Nagħmlu laħaq marra ma qalli ħobni. Rajsik xtrat it-tmakkar kif telef il-għaj. Raġġis minn tafet farxu illa. Tibata l-xemx, tibata l-istilla. Tibata l-xemx. Malju hemmhekk mela minant Michael Azzopardi waqt mużika moti oħor flimkien miegħi Toni Sant f'din l-ewwel parti jiena żammakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, ba fit-tieni parti jkollna l-kurzità bil-kurzità tal-ġurnata llum hija x'ħoss tagħmel live il-Melbourne Ska Orchestra. Bat fit-tielet u l-aħħar parti ħadha jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Limestone tal-Sandro Zerafa Quartet. Imma aktar dwar dan kollu minn hawn ftit ieħor daqs 20 minut oħra għandi aktar siltiet oħra x'insemmakom li huma diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bħal pereżempju din minn Rose jisimha Irrid Ninsik. شلل في قلبي بيش ما تتبواش بمحبتك تعطني الصحة بيش ما ننتلاش Irrid Ninsik il-memorji ta' flimkien Isu qatt ma kien Irrid Ninsik minant Rose għattini silta minanda b'fdawn l-axħar sentejn ma tantx toħroġ materjal ma tajjeb li forsi anka xi mument namlu t-tieni parti l-kurzità dwar Mini Rose. Ma xaħat li indubjament li smajni ħanka drabi oħra waqt mużika motiħor huwa Mariele Zammit u jidher li għandha diversi recordings jew kalla recording wieħed ta' kunċert li għamlet is-sajf li għadda u qed iddawwaqna anka b'siltit minnu issa bħala recordings anka permezz tal-kanal tagħha tal-YouTube. Għad pjaċir ferm li issa tfaċċa din li sabakom illum mingħand Mariele Zammit din isimha Staġuni
u Mewġ. Daqt is-sajf u żgur mhux forsi se nkun għadni moħni fik u bħassiġar fil-ħarifa l-wera jinżaw jien nibkik jaf fix-xitwa bek siħ tagħha tikkalma li dan nirien u jkun fadal fejn ma tbatti jonfoħ fuq għal-riħ bla tmiem kif tintefa' l-fjamma joħroġ duħan bir-riħa tfuq u fik terġa' tfakkarni minnek m'hemmx li nieħu ir-ruħ nittama li fir-rebbija qalb il-bosta kuluri nibda ninsa ħatijak nitfix kilama tal-fjuri Għanti l-mewġa li nammira juris għalejn ix-xat fortunata dik il-blata li maħħa int tkun ħbar nifraħ jek saqajja jolqtu ftit mitġaf ġiftijek alla volja ġismi kollu jixtieq li inti tkaxkru Staġuni u Mewġ minant Mariele Zammit waqt mużika moti ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fadali ċans li anke nsemmakom żewġ silti oħra, jew aħjar aktar milli ċans għandi żewġ silti oħra ippreparati għalikom f'din l-ewwel taqsima ta' mużika moti ieħor llum fejn nisemmakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar u għadha li ġibdet li l-attenzjoni b'mod partikolari hija din minant Marija Zahra Brincat jisimha dak li hemm fil-qalb. Dan iskitta ta' b'sikkina kieku nista' nifmek ftit aħjar tibqa' ħsiebek forsi lanqas tfisser kliemek qatt jew ftit taf tlissen qed nipprova nifredda niċpar nixtieq nidħol f'din id-dinja fejn hemm kollox siket kollox dritt tringila inkun qrib Bis fik jien nara dak li hemm fil-qalb dinja oħra mistura xejn mhu se jbiddel il-ġmel ġo fik dik l-imħabba u l-lealtà ma tħares dritt f'għajnejja b'art bis-singles fuq ħaddejja kieku nista' naqqas dan l-imrar nixtieq nidħol f'din id-dinja fejn il-ħbieb jitbedu qisu ħadd ma jifhem inkun qrib biss fik jien nara dak li hemm fil-qalb dinja oħra mistura xejn
Kazzunetta dak li hemm fil-qalb minant Mariele Zahra Brincat. U biex nalu għanna bisilta differenti mill-komplement li smajna l-lum għal-kem mill-ġdijt għanna aktar siltiet bil-Malti, l-lum il-siltiet li kellna kienu kolla bil-Malti u kombinazzjoni ġiddinek, mux pjanajta jien, ma jistajat il-kasu koll għax qed ħareġ ferm aktar materjal bil-Malti mill-li kien jinħareġ sa ftit ta' snin ilu. U jgħat jonqos il-materjal bl-Inglis u għalix le, dan huwa fenomenu li anka osservajna u kommentajna dwaru drabi oħra u f'okkażjonijiet oħra. Illum biex nalqu l-ewwel parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant, għandna din minant Bruda jisimha Nisa tal-Lejl. Li jiknu l-irġil dal-lejl fih tistemba għall-ereżijiet dal-lejl donnu maġġel għaraq ta' dem dal-lejl mimlin nisa li qed jisraw kull mem! Postok jaqbillek iż-żoma ġdan mhux bil-pattija għall-ġustizzja ritorn. U jekk tipprova xellef postok jaqbillek iż-żoma ġdan mhux bil-pattija għall-ġustizzja ritorn. U jibqawhom bid-dejn ikollhom saħħa ta' bal u magħhom jiġu fl-idejn. F'dan il-lejl in-nisa jibdew jirrenjaw, f'dan il-lejl ix-xebiet l-irġiel jużaw. Joħdulhom ġidhom u jibqawhom bid-dejn ikollhom saħħa ta' bal u magħhom jiġu fl-idejn. Ġustizzja nipprovaw nistinkaw imma li tolli l-aħna kollha kemm aħna nigranfaw. U din mhux ġustizzja nipprovaw nistinkaw imma li tolli l-aħna kollha kemm aħna nigranfaw. Skantati ħarsu l-fuq ma jafux laqatom li għomuġu nisa daqsek politika meċxija minn zbuk fil-ħodu nistempu nsibu siġaru fjur siġaru fjur. U bis-silta Nisa tal-Lejl minant Bruda għana ġejna fit-tmiem tal-ewwel parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Ifakarkom li f'din il-parti nsemmakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar u nu biex ferm meta nisma' minn għandkom semmija ta' dawn il-programmi u segwanċi tal-poddati ta' mużika mod ieħor meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra illi forsi nkun nistanka ninkludi jew nikkunsidra biex ninkludi mod partikolari meta tkun ħarbitli dik xi ħaġa. Dan tagħmluh dejjem permezz tal-website personali tiegħi li ssibuha fuq ToniSant.com. Fit-tieni parti ta' mużika mod ieħor għana jkollna il-kurzità. U l-kurzità tal-lum mhux biss se ngħidilkom x'inhi, ma se ngħidilkom ukoll
xi ħaġa dwarha. Il-kursita kienet x'ħoss tagħmel live il-Melbourne Ska Orchestra. Imma qabel nisemmakom dan il-ħoss, tajb ngħidilkom li kellna diversi drabi l-opportunità li nisimgħu mhux biss il-Melbourne Ska Orchestra waqt mużika mod ieħor matul is-snin imma wkoll il-Nicky Bomba u l-ħuħ Michael Caruana li huma membri prominenti ta' din il-banda mill-Awstralja. Tkellimna darb'oħra dwar kif bdew ma' missierhom, pereżempju Nicole Caruana kważi 50 sen ilu fl-Awstralja bħala The Fugitives. Ma l-lum għazilt l-indoq silta minn recording li sar waqt il-Bali Spirit Festival tas sana li għaddit l-2024 fejn mhux biss jibrilla naturalment Nicky Bomba bħala l-mexxej tal-Melbourne Ska Orchestra imma nistgħu nisimgħu wkoll għalfejn jagħmlu tant suċċess dawn il-Melbourne Ska Orchestra kull meta jidru bil-kanzunetti u s-siltiet mużikali tagħhom. 1, 2, 1. Someone over
roars. And the crowd roars. All right, Bali Spirit Festival. We need more than that. We're going to finish that song again, and we're going to check your roar. 1, 2, 3, 4. All right, all right, all right, all right, all right. Welcome. We are on the same page, Bali Spirit Festival. We're going to take it back to Lygon Street, a little place in Melbourne, where in the early days you can get a shot of coffee or get shot. We went for the coffee. A song for the lament. 2, 3, 4. Shots rang out from the slick sedan. Taking out the top dog was the plan. Double that will ricochet. See the boys come out to play. Rapid fire from the left, took a bullet to the head. Homicide in the street, and you know it will be. Gangland wars in town. Become a Lygon Street meltdown. He recalled his brother's words. Crime will never pay. You cross the line, then you will suffer.
The band's looking good. Band's looking good. Well, what have we got? Oh, nice. Nice, good. All right, now we need something out of the ordinary. Bali Spirit Festival, put your thinking caps on. Height, team up, community event, get together. You get yoga. Yoga is good. Any of that? All right, so all we got is just hands in here. We need something a little bit better. You know what you're saying? A 1, 2, 3, 4! That's good. You can't see what's going on, but that's good. A 1, 2, 3, 4! You got me rocking up, Give it up for Daniel on the saxophone. Hi there, Daniel. Give it up for Michael on the keyboards. gentlemen, over here we want to have one of Australia's fantastic singers. We are lucky to have her in the band.
Please make welcome the wonderful Miss Sally Ford. Buenas noches, Ubud, ¿cómo estamos? Es un placer para mí cantar la próxima canción para ustedes aquí en Ubud, porque esta canción se trata de buscar felicidad en meditación con yoga y soledad, en felicidad en una isla tan bonita, muy parecida a esa isla de Bali, con muchas palmeras para gozar. Es una mezcla de cumbia, ska y mambo. ¿Listos? Para bailar y gozar. Bueno, Nicky, vaya, vámonos, señores. Another day. Loneliness has got me in its way. I'm a solitary island in the middle of a cityscape. No one really knows these crazy days. Got to break out of my troubled mind, heading for the palm trees and the sunshine. If I make it out there, you know I'll stay. La sirena te llama, mi corazón ven aquí a bailar. Si te mueve la cintura con esa onda tropical, tú verás. Y si andas conmigo en la isla de felicidad, cambiará tu manera de sentir la vida. Dime. Gentle breezes blow against my La skin. sirena te llama. No one really knows the place I'm in. Mira qué belleza. We're heartbroken in a solitary island way. Home is where the palm trees shimmer and sway. Gózala, gózala, Ubud. Y ahora presentando el trompetista que va a tocar, Patrick Cronin, que suena bien bonita la trompeta. You're my right, you're my right, you're my right, you're my right. Solitary island sway. Solitary island sway. Solitary island sway. Solitary island sway. A esa isla bonita me voy. Solitary island sway. Voy a gozar, voy a bailar. Solitary island sway. Mira que regocijo me da la música. Solitary island sway. Oye, que te digo, ese ritmo es para bailar. Solitary island sway. Goza la mezcla de cumbia, ska y mambo. Solitary island sway. Con Nicky Bomba y la orquesta de Melbourne Ska.
Okay. Something in the spirit computes. Climbing up the stairwell never guarantees. It's your real ladder with it if you're gonna be. Life! It's just a matter what the yes you can see. Now is infinity. I'm just riding the spinning wheel. Any way you paint the picture, you gotta keep it real. Tagħmel kunċert tal-Melbourne Ska Orchestra waqt il-Bali Spirit Festival tal-2024 waqt mużika moti ieħor flimkien miegħi Toni Sant illi serva llum biex jiddirizza l-kurzita x'ħoss tagħmel live il-Melbourne Ska Orchestra. Jekk inti li qed tisma' għandek xi kurzita u tixtieq li nesplorawha flimkien, iktibli. Dan tista' tagħmlu b'mod mill-aktar faċli permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. U fit-tielet u l-aħħar parti ta' mużika moti ieħor flimkien miegħi Toni Sant aħna regolarment ikollna l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Limestone mill-Quartet ta' Sandro Zerafa.
The Rufus Thing, l-ewwel silta li għażilt mill-album Limestone tal-Quartet ta' Sandro Zerafa. Dan huwa wieħed minn żewġ albums li ħareġ Sandro Zerafa nhar il-ġimgħa 28 ta' Marzu ta' din is-sena l-2025. L-ieħor jismu Mostly Slow Tunes, so jkun l-album tal-ġurnata fl-edizzjoni li jmiss ta' Mużika Ieħor diġà anke semmajtkom xi silta minnu f'edizzjoni preċedenti qabel din tal-lum. Ħankomplu nisimgħu aktar allura minn dan l-album ta' Sandro Zerafa jwaħsija l-Quartet ta' Sandro Zerafa. L-album jismu Limestone u din is-silta jisimha The Weight of Shadows.
of Shadows mill-album tal-Quartet ta' Sandro Zerafa li jismu Limestone. U it-tliet mużiċisti l-oħra tal-Quartet ta' Sandro Zerafa f'dan ir-recording ta' 8 siltiet oriġinali ġodda li saru f'Pariġi huma Noe Huxat, Joni Zelnik u Francesco Cinilio. U biex nagħla għażilt illi nsemmakom dik is-silta li nħarġet anke bħala promozzjoni u bħala single qabel ma nħareġ l-album u jisimha Serendipity. Dan huwa l-Quartet ta' Sandro Zerafa mill-album tagħhom Limestone. bis-silta Serendipity mill-album Limestone tal-Quartet ta' Sandro Zerafa għana ġena f'tmim ta' edizzjoni oħra ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Għana ġurnaltaw għall-edizzjoni li mis li tkun il-poddata numru 716 jew kella l-programm tal-ġimgħa d-dieħla fuq Campus 103.7 kull nhar ta' ħamis fis-6 ta' flaxija u fil-11. U sa dakinhar fakkarkom li dettalji u l-kuntatt huma bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com. Sa nerġgħu niltaqgħu minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika Ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.